responsible father, responsible mother, buotan nga igsuon, anak, silingan. Igsuon, dili lang kutob diha ta, no? Kay daghang ingon ani pero they have no time for God. Unsay but pasabot na igsoon, halimbawa sa asawa, buotan nga asawa lagi kay kugihan motimbang sa bana, kugihan mangitag kwarta, giatiman ang mga anak, manglaba, mangluto, for short giatiman ang pamuyo. Pero no time for God. But pasabot nako, dili magani makaampo, no? Wa nay ampo sa di pa matulog pagmata sa kabuntagon, busy na kanunay, di na makasimba kay na busy na kanunay sa pamuyo. Og ari punta sa responsible father butan nga pagkaamahan, nanimpalad, nanarbaho, nibiya para sa pamilya. Pero at the same time, more gyapon. Wa nay time sa pagampo, wa nay time nga makasimba pa, kay busy na lang kanunay sa mga butang or buutan nga kalibutanon. Igsuon ti man nga dili ang atong kabuutang tao mo'y magluwas kanato, kundi ang atong relasyon sa Ginoo. Halimbawa, kung busy ta karon, adlaw nga tisimba, ay biyaan sa nang labhunon, unya na limpyuhon, musimba sa ko. Dayon, uy, nabisi mangkuha pa ko kaampo ron. Uy, magampo sa ko. Inaana ang gusto mahitabo sa Ginoo. Nga unahon usa nato siya, di nato siya kalimtan, ay hata mabisi nining kalibutanon. Tungod kay, di gyud makatabang nato. Daghan kaing kugihan nga asawa ron, pero di man magampo. Tanan nga gikabisihan, mundong kalibutanon lamang. Igsuon dili na siya mo'y gusto sa Ginoo. Kinanglan tagaan yun natog bili ang atong kalag, no? Dili ta kanunay mabisi sa makamundo lamang. Kung atong mahinumduman ang si Maria o si Marta nga ni abot sa punto nga ang Ginoo ni duaw silang panimalay, dayon si Marta is busy kay sa mga buluhaton sa panimalay, samantalang si Maria sigig ampo. Then nangayog tabang si Marta sa Ginoo nga ningon siya nga, Ginoo buyaga si Maria kay di ko tabangan sa mga buluhaton, sige nalag ampo. Pero unsay gitubag sa Ginoo, naku Marta, mas gihimo pa ang pinakanindot nga trabaho ni Maria. So inana igsuon, ha? So balanse lang ta kay ang atong pagkugi karon, kung wa tay time sa kalag, moabot ganing magsakita or moabot kalit ang kamatayon, luoy ta. Kay dili unya ta makasulod sa gingharian sa Dios kay wala tay relasyon sa Ginoo. Ang atong relasyon ngadto sa Ginoo manay magdala kanatog kahimayaan nga kita makaadto siyang puloy-anan. Ug ampo ha, ay jud mo kalimot og ampo. Di lang ta kanunay nga kugihan ta nga moatiman ta sa atong pamuyo nga diya lang ta kutob. Dapat we have time for God. Amen.